Nahi boisun tarik pani Oktober sang ni som ni le pani ania Lenruol FC Hostel thar ahong ding le zomin tuin lilal parmoi aina sakthim le arul hain decoration anang thom mek ani ye zol Lenruol FC hai Hostel thar boisun ahong na ding le zomin decoration allo hang tho ani anal mel kobel nungak nu iman takai Mingka Sylvia atraya nungak nu minga anton kate nungak nu Mingka ha Emily amahi Felicia oh Marfalin bongmo atraya lom tado Lenruol FC hai loman anlak ka popo hitagen si komin ang uma ya tam ta khobel tuta ayong sulang hi Lenruol FC hai an hostel entrance ania hi Marcolin patnikai huna ania hi Marcolin an hostel chu ania amirogal chu feel harsat na lain poila pura voisun hin anin som ding voisun tarik pani ta som sang ni som ni palia hin poila pur ting anin som ding na hostel thar chun feel hai ya arem chang bok la feel a dingin an hang si sa ani ai Lenruol FC an hostel chu ania ni atuin mi exam in uma som ni parit mo Lenruol FC an hostel lui ania ai sulang tang kan feel arem chang no lein pela purting an hangin sonding ana hi boisun ni an hostel sungoni hi alum kobel karana umno bokle nakile hostel hawngna boisuni hostel tharan nei dingana chu hawngna su ayong cover sading ani an hoyno an hoymo acha le amasa takin iming miril thaiding Roger Trick mo acha iumna hunveng haflong Lenruol FC hin ihung lut manegin tuta ingir munahin I changkang lemin infreedam infreed mo acha elom mating pe khom besena insang takin kan clear jing cheu ani Lenruol FC player sai na hi under 13 hai ni ani hi Lenruol FC hi boisen jo hostel thar nai dingani bokle an phur talo ahongna ding hin sam thar an nei ding in anhang in bot sai me gani tum sam chap thim tak hongan ro se kholam an khu Mizoram kholam sai phai mo Mizoram sai phai inum nang hil pe ro pakat khanin butangkhal Tropidor kacat kai jangan hil tau tak hil tamo itu sai sel in changkang in freedom football ting pang in changkang mo anole tuta in hostel hi an hoile ma manole tharki a kholam an hoilem mela thar khom hoile ma kina jo ngai hele lai ngai mo asan chu kang ri thim cheu mar kho ani amo ni mai ting mong khom boka hi ICI begin hi na boka mo hitagen invan khom lakam acha tuta mi chu hanglam heta khiwa hitaga thukin minute sommo ai roka in khomati khom sin la school kaina ting pangkhom harsat na in tuk met ding hoita amirogal chu thil thar nei ding ne amo in huran no acha lom biwa hi Roger ama hi hunveng haflongan thak ane ama hi captain ren tia hi Lenruol FC under 17 mo le mingi middle thading Lalropui mo nakhu kuklung mo hi Lenruol FC ihung manek en tuta ingir mun changkangam ingtinam
in treat dar ka myang thil thei di mo changkang talo mo tha ma ting pe hinega thalema lo thing na changpe ding ka dit sak che wa I ama senior pol ta kanen tia ale iming ril pe le iming choro len mar manipur mozol ani nge te hilai na ya ka son tol chewa inum nai khom so a tol thei khobel mo acha hi Lenruol FC field ania hi an practice na ding field ani hi an hostel thar Uti ang takan lo ang anite. I know. Kaya ko hindi mo kasi. Passport size. Ama hi insar pa mesak anu mo. Achai. Amel kom achai mo. Phone tholai takana hi. Ala pi nang iming ama sa takin na pek thai ko. Kaming chu sakto gimana kimiti nan mi pausak. Hi sar mesak anu mo. Kem kaboi khat mial fit na se ani boka. Hi Lenruol FC Hostel ding in low prepare rai. Ing tikuma in low tan amanta in preparation. Lenruol ti tak hizo kole sa kailayan to kana ro hai le an to ana chu tu ta hostel academy ti tak hizo som ni sang hi som ni kanan tan. Sang hi som. Tu kum thuma complete nan ta. Kum thuma complete na mo. Hi hostel hi in low plan na hi kuming zada in thokanam low plan am ti kha kang fit num boka mo. Kha kole sa su kai zo. Wa khanga Lenruol kole san kai la ya an tho ka an na ka suk pe lai than nau pangan tho khinin kanin la tir sok thei ser sok thei da man ring lai tan kanu mani tin azu ho ta pelan sa chu e ka zu theda hi mar kholin duin hostel alone din ta mo mar kholin a hostel alone din ka hiting pang hin arem sang ding base le ma in tho mani hiting panga inon son na san hi hiting panga in son na san mar kholin son feel practice na din ka no la in hilai to feel le in company la in now pang hai hom fe in lon talolowa jing thawa zu practice ngal thei ding ani in son ani acha e lom hi I support len in kang thri da inau pa thil tho hi mo ma inau hai thil tho I support nazar pathin in mala som cheunin kang thira I Lenruol FC chu mar khobela ding chun an thang ta khobela I arenos ram sam khoman tana chula in pek ruk na hi mar nau hai ta ding ni khat chu ala par su ngayang besia inang ni khom matik pe pathin mal som na donga mar Lenruol FC hi fen pe ding le hinega tha sunjom pe ding in dit sakna isang ta kan hlan cheu pi le khom kalom hi Lenruol FC hosteler mo in regen hostel bong ale nang iming rilu le lalming lumar khola mi umna tropidor le nang Mesak mar umna ril ro kapa khal le mingai ril pero le Sai mar kan beng chu mar khomoy mo le ni sama le Dum song. Yim na ha Mizoram Mauchar adangai mate nag de Simram thang. Sin Bate. yum na Maina thot. ama kom hi Lenruol FC Hosteler ania tuin andar ingzat in amin help andar 13 mo iming imiril thading kaming jo zon an marna kan umna jo buchangkhal manipur buchangkhal okay la thei khobel mo no sing na tak chang ngai ang bese ne huno la fe pe Lenruol football club hi voi sun tarik 8 October sang ne som ni palie hin hilai mun poila pur mun hin hostel thar an hong an dia ahuya mi kamar kholin ania amiru gal so inhal na field ground high aram chang no lain hilai mun hin poila pur mun hin voi sun hin hongna hanang lei dina na ye program chu ayung ko pa tum ding ni
in suy khó mình Tuyang kan lung khom na Asak ning môi Lenruol FC Uncle FC Zatam lai hin Bitsin big no topi Hinge himo Kan thil tung kan moto We play to spread love Nghe alone Lenruol FC Parang buzzing rose Helmul zola silung kan ru Lenruol FC tari Hilai kan khai lung phang lâu ten Nena chang nghe chu kan thil tung Pangai na sem zingin Himo kan thil tung kan moto We play to spread love nghe alone Lenruol FC parang buzzing rose Chak khai le mamo thil tin re mal som na kan dong i Sel na tay mak na dong kim nghe FC Zatam leng hai sen khom Lenruol FC kan ti Hinge himo kan thil tung kan moto We play to spread love nghe alone Lenruol FC parang buzzing rose মাননীয় সভাপতি রাজদীপ গোয়ালা মহাশয় উনার হাত ধরে আজকে বিকি সিংয়ের ফুটবল ফ্যানাটিক্সের শুভ উদ্বোধন করেন এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব চলুন আমরা সবাই Tuyang kan lung khona Asak ning mo Lenruol FC Uncle FC Zatam lai hin Bitsin big no topi Hinge himo Kan thil tung kan moto We play to spread love Nghe alone Lenruol FC parang buzzing rose Helmul zola silung kan ru Lenruol FC tari Hilai kan kha lung phang lâu ten Nena chang nghe chu kan sal tung Pangai na sem zingin Hinge himo kan thil tung kan moto We play to spread love nghe alone Lenruol FC parang buzzing rose Chak khai le mamo thil tin re mal som na kan dong i Sel na tay mak na dong kim nghe FC Zatam leng hai sen khom Lenruol FC kan ti Hinge himo kan thil tung kan moto We play to spread love nghe alone Lenruol FC parang buzzing rose
সাথে আজকে লেনরুল ক্লাব বিশেষ করে বিকিকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। অভিনন্দনের পাশে লক্ষ্মীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রাঙ্গণে লেনরুল ফুটবল একাডেমি আজকে থেকে রেসিডেন্সিয়াল ফুটবল একাডেমি নিয়ে আমরা অনেকেই শুনেছি, রেসিডেন্সিয়াল একাডেমি প্রথমবারের মতো আমার মনে হয় আমাদের এই অঞ্চলে শুরু হতে চলেছে। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের এই লক্ষ্মীপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার যিনি ফাউন্ডার, জেনারেল সেক্রেটারি এবং উনি এই মুহূর্তে আমাদের চিফ পেট্রন আছেন মাননীয় প্রদীপ কুমার দে মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের নেহেরু কলেজ হোম ফর দ্য ফুটবল ফ্যানাটিক্স অনার বিকিসি সবাইকে সম্মানিত করেছেন। আজকে আপনারা জানেন যে কোনো একটি একাডেমি তৈরি করতে অনেক পরিশ্রম হয়। আজকে বিকিসি অনেক পরিশ্রম করে আজকে সেই স্থানে এসে পৌঁছেছে। তাই আমি লক্ষ্মীপুর ডিএসের পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ধন্যবাদ। And he began the journey of the infrastructure and also the responsibilities that he was going to take. And I tell you, in my own mind, I said, here is a pioneer, you know, and here is someone like we see India is now in the hands of all the young people. We all the people are slowly. And I want to remain as a honest, man. President of DSA, Chief Petron of DSA, Special of DSA, Sir Robert, Sir Monica, General Secretary of DSA, Madam and all other distinguished guests, हम बोल दें तो फिर ফুটবলার তৈরি করতে উনি সাহায্য করেছেন। তাই আমি লক্ষ্মী a hostel here in the LSA complex. It was a dream, not only for me but for all the boys who were with us for the past 3 years, struggling to have their own home now for practicing, because it is very difficult to go out playing without having a proper practice. But it's been God's grace and with the help of and the support of LDSA, we were progressing here. It's a privilege. I'm very happy. A very big thank you once again on behalf of all these players and staff of the football club. I would like to share the story of how we started this club, where we are standing now, and what we are aiming and what is our mission and vision. It's all about connecting dots. The club, if you see the logo, in just 3 years, when the logo establishment date is 2011. It is where Brother Vicky and his father too and mom also. And I wish once again all success and may God bless you in your endeavor to bring spread to this football. Thank you. Namaskar. First of all, happy Sunday day. Sarasa Bala, Sachi Community,
football fans, and especially to the person who brought us all together, Vicky, my student, and I'm just so proud to be a part of this very wonderful occasion. And words failed me, as so many thoughts going through my